Profesa Ephraim Kamuntu agambire bo mu rukiko rw'abanyamakuru orubiro mu makage omurushu kutawuna kanso omuru district ya Shema. Ninyene ngo mtetegereze omuntu w'ikibina oryo mu NRM tokubasa kuba independent kandi ukaba wa NRM. Umuntu wa NRM tokubasa kuba wa NRM ukaba wa UPC, ukaba wa DP, ukaba wa FDC. Baba NRM no w'ikibina iki ogwa yesero rukiko bwanyuma yo kusinga omushango gw'akaruru akahereze kuterwa ko kwate bendera ya NRM ngo munyishenjero wa Shema Thausi. Mwana wanje Professor Elijah Dickens Mushemeza akarwo mu kibina obutwarwo mu rugwengo 2021 okujagarkamu akabiri yayihandikire nashabo kandi bamwikiriza nanga bange bwen kwa habe twakimbuza naye barayihandikire nashaba garuko mu kibina yabura naye bamwikiriza habura. Profesa Kamuntu araganise amakuru marungi agokora urwuto rwa kabwo hebugonje kitagata okuzamitoma mpaka rukonjere nyabura bagira ngo nguto neza kurabaha umwitaka lyawo utakagira utekarabo bagira ngo neza kurabaha torto cyerwanye tuba kurutema za kurabaha tekibera cyanye tuba kushitema za kurabaha no ibintu bija kubahereza compensation no kwereza sente government variyo na variyo ngibintu yo no sente ko ngato kuzibira ubutahirura arabi namwe barkereza urguto rwitu mbenda umbwire buke munonga babase kuba bahereze designs bakore evaluations nazo zuhe umbwire buke aho ko urguto rwendwenda contractors barukwataho naho hona batura abo rugutoro rukuza kurabo mu mataka gabo bashabirwa kugomeseriza ngo nabija kukayitwa abantu bona aho urgutoro rukuraba na munonga banje babgunje mwareba abantu no barabamu no bapima mutaka bategana so bundi kugira ngo benda kwiba amataka ganyu ahabo kuba umurimo gwatandika ugo rguto kandi mutabateganisa no bundi kubasha basente amakuru agagasha kwa Michael atwakire batakaza kugira kuzoku no